was a bit of a flip offering for Ruan Pauline. Thank you very much. Amen. Hallelujah. Bien, Lita, hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay. So as we draw closer to the baptism. So we'll probably start with our mothers. It's Mother's Day today. So we have all our mothers and all our ladies come through first, and our children as well. So we can all the children and our mothers and all our ladies come through first, and then guys will come through after that. Monia. Tato tina matato whanau sumai roa leo o umana whanuia le o leo mawhaitalo mo le tamatanga. O na whaua le tato por kalama mo le nea fiafi Okay, como vas a partir ya. Ini kita pakai apa? Misalnya terjadi yang lain yang akan tahu menyesuai terjadi yang lebih kuat. Ayam paham semua yang akan lain. Melalui proses pero se cada la sua baturing atau husua yatim taman luak supaya malu pada cruz ya leo yang bala dia nak pakai mail isa palang kuya iyo sa mo maya lang para ulo ng kung ya Leo pabonga le tua liga se fue de sagua. É o mau tem e na fatu hoje na sala. O que se sua foi já no matalo para maruwa. Já se confio a toda no ya wa funse. Na ufa mai mo guarne ya. E o almagro pausa mesmo aí na rua. Yang langsung ada tertayu. Kalau ini okey film dia mana main viral ya. Ya. Jimmy. Semua mah. Kumana ini. Betul orang macam. Bila ya melihat langsung tim. Ya apa nama? Sorry. Kita perlu semakukan. Pengolah anak kapal senior ni pun. Yang banyak tu. Hai, waktu itu ya dewa semua penjualan. Sekarang ni pergi. Kalau dia mahu perang apa? Nak yang mana dia mau pergi masih. Tapi dia cuma yang beri dia lupa pergi pun semua. Kalau semua yang dua ratus ribu. Jadi waktu saya Malaki ya, jadi rokok yang kuat, kemudian menguya, dia kalau dia tak semakin sesuatu ya, kemudian kena ikut. Kay Malaki, pero ang mga liyang alam ako ay kafkay na ba di rufa balangan lik, wala ka dia di rufa bali. Kafkay kini laban ng sungo mga pagkupa pero mo pa iya ilaw yaras manguya maulay kurso ifuro kurso siya mo kumaray makifakukumo yung ako mo mga yung to amakula iya iuyo iya kamanguya kule kuya o yung duam yang mo faal iya susay mo kaya ngay po kaya mga buwema iya mangila mo bang yung pako fiolay iya ako pwede yung kapamamula loko maliangan lele ate pakasi may sa inga kako
game of book and I'm playing a card. That's great. And then called up. So, without further ado, like I said, this is an opportunity for items while we're doing dessert. So I'm going to just play a bit of music at this time. And while we're waiting for the dessert, the dessert's already here, it's up here. Now you come and grab dessert, play a bit of music, and then